ҳикмат шодиева чанд моҳ пеш дар марги писараш Искандар Маликӣ, корманди собиқи ҳукумати Исфара ва келину набирааш гумонзад буд. ҳарчанд худаш ин иттиҳомро напазируфт, додистон талаб дошт ки ӯро барои дар хатар гузоштани ҳаёти наздикон 6.5 сол аз озодӣ маҳрум кунанд. ҳоло ӯ аз ҷавобгарӣ озод шудааст. Сарвандаи мазкур дар соти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афт қатъ карда шуда маҳкумита аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудааст, лекин санади суди эътибори қонунӣ пайдо накардааст. ҳукм рӯзи 16 июли имсол содир шуда ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. муаттара абдуллозода дар нишасти матбуотӣ гуфт, ҷониби дигари қазия аз рӯи ҳукм шикоят кардааст ва парванда дар ҳоли интиқол ба марҳилаи кассатсионӣ аст. Искандар Маликӣ ё Шафеён ва ҳамсару як кӯдакаш моҳи декабри соли 2025 дар шароити мармӯз дар хонаашон ҷон бохтанд. муфаттишон сабаби марги онҳоро заҳролудшавӣ аз гази карбон гуфтанд. ҳикмат шодиева модари Искандар Маликӣ ки шаби ҳодиса ҳамроҳи писару келин ва набираҳояш буд, ба даъват накардани ёрии таъҷилӣ ва дар хатар гузоштани ҳаёти наздикон гумонзад шуд. ин зани 62сола пештар ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки шаби ҳодиса ҳар он чӣ аз дасташ омад барои наҷоти писару келин ва набирааш кард. من نخواد فرزند خودم کشم مرتکم همون کلیم نمیرم نمیکشم بازی تو مکرم کلکرشتر خیمیوی زهرآلود نیتریت برآمدگی اکسپرت کجا کردم این چیزه. برعکس این مهیا معروفزاده مادر عروس اسکندر ملیکی میگوید در این مورد شبهه و سوالهای زیاد دارد. خانه که اینا استقامت میکردن از تیاپلی پولو رادیاتور گرم کرده میشد به واسطه برق. اونجا صندلی نیست، پچکی علاوه نیست، انگیش سنگ نیست، kömür نیست. چرا میگن که گازی کربن، نه گازی ژیژینی، نه گازی پروپان، نه گازی بوتان. بسیار شبهه آور. من نمیدونم کشاده شوی همین جنایت چخیل طول کشیده است. هر دو جانب از دادگاه و مقامات حفظی حقوق طلب کرده بودند که حادثه عادلانه بررسی شود. به اندیشه آنها در پرونده نام دیگران نیز همچون شاهد آمده است، اما در مرافعه ها اشتراک نکردند. از اسکندر ملیکی 3 کودک مانده است و آنها را مادر عروسش مهیا معروفزاده نگاهبین میکند. یکیشان شیرخواره است. اسکندر ملیکی سالهای دراز در اداره‌های دولتی در سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود. و تقریباً 2 سال پیش از این وظیفه رانده شد و طبق اطلاع دریافتی صاحب کاری میکرد. شفیعیان در مناقشه ماه ینوری سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.